Сынтәа аԥсуа адыга ртеатрқәа арегионалтә бжьаратә фестиваль ареспублика Адыгеиа ԥҵәышьҭеи шәышықәса аҵара иазкын. Иара мҩаԥгара хацыркын ҩнызқьи фба-шықәса инаркны. Афестиваль Кавказ акультуратә усмҩаԥгатәқәа рҿы зхаԥҭыԥ нызкылахьоу хҭысуп. Кавказгьы миловой круг ҩнызқьи ҩба-шықәса иалахәын аԥсуа, аҟабардатәи, ачеркесктәи, адаргинтәи, абазатәи, адыгатәи атеатрқәа. Афестиваль сасцәақәак раҳасабала иалахәын Горки ихьӡы зху Краснодартәи академиатә драматә театр. Хәымш рыҩныҵҟа еисыхәылԥаз ахәаԥшцәеи ажюри алахәылацәеи аспектакльқәа дырбон. Ақәгыларақәа мҩаԥысуан акультуратә хыбрақәа хԥа-рҿы. Амилаҭтә театр, аҳәынҭқарратә филармониа, Тхабисимов ихьӡ зху аҟазара колледж. Иҳәатәуп аԥсуа театр афестиваль анымҩаԥырго есышықәса ишалахәу, изныкымкәан ақәыргыламҭақәа аԥхьахәқәагьы шыргахьоу. Аимадаратәы ҳазааҭгылозаргьы аԥсуа адыга ртеатрқәа еснагь аиҭанеиааира рыбжьан. Асеиԥш иҟоу акультуратә еимадарақәа хымԥада ирыццахот, убри атәы иҳәеит акультураминистр, ареспублика Адыгеиа акультураминистр иареи сареи ҳаибабеит, сидикылеит, убригьы ицәажәараҿы иҳәеит, абас еиԥш иҟоу аешьаратә республикақәа рыбжьара акультуратә еимадарақәа ишрыццахо убри далацәажәеит. Сынтәа аԥсуа театр аԥхьара наиу иӡбан иҿыцу арежиссиор Мадина Аргәынԥҳа лусумҭа аспектакль Сариа афестиваль ахь агара. Аԥсуа актиорцәа ықәгылеит шьҭаарамза ҩажәи фба рзы аҳәынҭқарратә филармониаҿы. Иазгәаҭатәуп акыр шықәса атеатраҿы аус зухьоу актиорцәа рзын афестивальқәа рылахәхара изышьцылахьоу усзар, ааигәа аусура иалагаз аҿарацәа рзы ари раԥхьатәи гастролен. Убри аҟнытә иаадырԥшуаз аҭакԥхықәра зынӡа иҳаракын. Ара иахьа маиҟәаԥ-ҳахау ҳашьцәа рҿы доусы ҳҿы ҳаихәаԥшуеит, аспектакльқәа ҳрыхәаԥшуеит, ҳара ҳҿы дара акрыргоит, ҳара дара рҿы акраҳгоит, аиҩызара аԥхьаҟа афестивальқәа рҽрылахәара, ари даараӡа ибзиоуп аԥсуа театр азаҳан, актиорцәа ҳазегьы азаҳан ибзиоуп ҳәа сгәы иаанагоит. Угәы меиҭаԥаӡо, шәара умаӡами? Еснагь асценахь ҳанцәырҵо, еснагь ҳгәы неиҭаԥоуп. Аман шәала. Иҭабуп идуӡӡан. Арепетициа амҩаԥгаразы ирзыԥҵәаз сааҭқәак ракәын. Уи аамҭа иалагӡаны алашара ашьақәыргылара, аԥсуа театр аасҭа акыр идууз афилармониа асцена ахарҭәаара, амузыка ақәҵара уҳәа ирацәан иҟаҵатәыз. Ҳәарада арежиссиоргьы актиорцәагьы ргәы ҭынчмызт. Репетициақәа ҳагуп агьыгә, аха иаҳагьы еиӷьхар ҟалоит, арепетициа духәмар, избан акәзар иаҳа нервацуп, иаҳа гәыхаҭхарацуп. Бызгьы сахрыҟаԥшьгьы уаҿар ҳабанцәа хынтә-хынтә игәарҭахьеит, ихынҵәарҵо реквизитқәа, ркостиумқәа, цәыбзиара ҟаҵа, иҟалақәа аалап. Хәыҷы-хәыҷла азал ахь имҩахыҵуа иалагеит ахәаԥшцәа, рҭыԥ ныркылеит ажюри ахаҭарнакцәа, идырцәеит алашара, иалагеит аспектакль. Сааҭк инацны ицоз аспектакль Сариа ахәаԥшыҩцәа рыԥсы ӡаны иахәаԥшуан. Уи ахыркәшамҭаз напеинҟьабжьыла акыраамҭа иаурыжьуамызт. Зегьы аками уааиуеит, унзырхазеи нас? Исырцәеит алашара. Иаасыртит аҩнашә. Уара ухалазы иуахгыла уааишьа гәаҭ, умыԥшӡакәа ишҳамырку, хыкәааланы уааи. Аспектакль ашьҭахь игәаанагара иҳәеит ажюри ахантәаҩы, Урыстәыла атеатр усуҩцәа рхеилак амаӡаныҟәгаҩ, ажурнал асцена редактор хада Дмитрий Родионов. Обращение театра к этой такой трагической, непростой теме – это и творческая смелость, но, я думаю, и гражданская позиция театра. Спектакль поставлен мощно, эмоционально, ярко. Актерские работы очень выразительные. И, в общем, он забирает с собой полностью зрителя, не оставляя ни секунды в стороне тебя от происходящего на сцене. Очень мощный энергетический накал идет от этого спектакля. Иазгәаҭатәуп аспектакль дахәаԥшырц ҷыдала Нальчикантәи дшааз апиеса Сариа автор Зарина Канукова. Иҳәатәуп лара раԥхьаӡа акәын ақәыргыламҭа ари афестиваль аҿы ишылбаз. Канукова илҳәеит автор иаҳасабала арежиссиор ҭыԥқәак рҿы длықәшаҳаҭымзаргьы аспектакль даараӡа ишылгәаԥхаз.
Я думаю, что этот спектакль останется в репертуаре и даже в истории абхазского театра, потому что Мадина сотворила очень серьезную вещь. И, пользуясь моментом, хотела бы обратить внимание, что на сегодня у абхазского театра в ее лице очень сильный режиссер. Афестиваль ихшалақәа ҟарҵоит шьҭаарамзаҩ ижәи зеиҩырзын. Убасҟан ауп ианеилкаахо агран-при занаршьо спектакль. Есма Ҷыкырԥҳа, Роберт Ламиа, Маикоп, Ареспублика Адыгея.